Sudah parulian. Semua dah nang lawan nang tu dia salah jauh dah. Nang tu dia lawa mah. Do jauh dah. Nang lawan jauh mengaluli botok setokin. Terhilala kan. Semua apa lah do tu lu jauh long. Marmia maru akarong amu. Ndak kadang bedo aku marmemu mah. Dah sama orang dong. Oh tu dia harus dia akarong amu libur sekolah ngarap tak marmia nyamu. Ani itu mah. Mulai sudah dong aku tuh hutan nyopong nah. Pertau baru di sana. Jadi kebeda dong bedong aku marmem. Oma, kita dang mulak tuh hutan nyopong. Hehehe parulian. Mana ngedi kan tamu hutan nyopong dah. Anggoson nari dah ngarok kipeng teto. Masa orang ongkos nang ngarong ngepeng tau mah. Nggak masih alau tuh opung. Nggak sampai kalau sobat SD oma. Dak ya ada PAU tuh hutan nyopong. Rasa masih ada oma tuh hutan nyopong. Rasa masih ada oma tuh bona pasugitmu oma. Dang terhata hona abi parulian. Bolo si holhi dunian. Ali wabe non si zaman di tangan dang adong. Toy mada parulian. Terbaru naneng rope hita mo se mula tuh hutan nyopong. Tanya kumadong rezeki kita itu. Alap bisa ngoni dia tuh noma. Mulai tahun baru, dah ngurus saya yo mah. Tiap tahun ada tahun baru. So ngoni mana terus alusnya oma. Tuk tahun dah kayak mula. Apa oma dong aku tiap tahun terus doa tuh dia bunyi opung nah. Malu kita doh harus mau mah. Adigana benaing hujai jabunyi opungku. Tahe parulian. Tok lungkim marohak mabeg ya tami itu. Angkoro hakinya. Setiap terbaru manang Natal. Banyak kita mulak. Ali wabe non. Zaman di tengah terang dong. Pasariat tapi dang boy ta alangot ta tiap hari pito adong. Oh ni mula ni mo dang hepeng nauti itu na mula tu dan nyupungi. So ni komi parulian. Adong banyak kepeng ta. Aling ibu tuh kan setiap bulan 2 bulan semua membayar kontrak di jauh hita iru sih upah si terus itu belum rezeki daripada marutang utang tahila membayar kontrak di jauh bener aku kalau dang mulai mahito nang pula bayar kontrak di jauh betul jadi mah kadang bayar kontrak di jauh tay di dia mana hita tinggal alani may benar rokok deba parulian mak pilih mana dia kontrak ni jebut todo bayar otta mang namula kita tu jebut nupo atong tolong ngusong ni ama kontrak ni jebut tay mau dibayar Roma tahun na Roma kita mula tu tanya po malihat tidak parulian tidak apa yang tua maba maka na berjuang belajar semangat to nang kala semangat to tudongamu nang jak kamar mula kadongamu tanya pung na dito tanya kumadong rezeki kita dang pula to beron kita buat tujuh bulan pun dah. Mulai meter dah dang pula lah dua mak agak bermalas hau dah. Mulai meter je. Idole makan ulo song ni. Alay ma gibila maruha le. Naruhat ko pilay. Dang piso ni. Dagi, hey. Alay ba dadakan lay? Ay gua nape tinggal di hutan ba? Apa lay? Bolo di pangarto na ba? Suy na betul na pang. Ima dale. Tabu hamu ba? Aka pangaratoy. Bay dole. Ya ho pedale. Wah. Do mau, ha? Itu na mo mau. Alay tahe. Orang nukra dang sanggupan nukra so ba orang mampu nukulay. Buano nang tutua te. Do mau ayang gue nungang lay rasong padok nilai ba masajar sidu ba nangi Kita julay dah manali pemusen nih isi lay namanya lepo ni ay biasa mali akan gue takut dong nih ha na vela por dorang stok kita halo itu lang ay tanggal pikir doho mulu si kuta balik situ sot tanggal 2 manang tanggal 3 atas 5 tulang mula ko sa kuta o ido
Atau mau dah, tunggu bela rin sudah kena sabamon, gibirugi kita. Olo tulang, olo tulang, olo tulang, olo. Unak plano lo, dah pikir kere jom. Ai ku tipa mu pehlo nama cek do. Susudak muse HP kasbu muse do HP pas dalam lagi, kan? Ido memang tulang. Pujalo tunat tulang, tutok kiburu. Sarong ongkos semulak tulang. Ido pujalo memang tulang. Tole mak gula soni. Selamat tabar mara. Ingat ulang situ son. Satu ke mani bakko kas bumi dah. Olo, olo, olo. Olo tulang, olo, olo, olo tulang, olo, olo. Buh. Tahu ni tu tulai si tulba ko bah nama ratu. Termanali pun anggota ni. Habis dia tahu Indonesia ada posisi ni. Lagi mula martab baru. Ada tu tak marda laki pengna. Ih, mantap ni memang lagi si tulba ko bah. Dia leh. Nama telepon ni. Halik mo ni. Buruhay. Daw mah. Ayak kang gotakku deh. Ayak dongin na pemasukan 70 juta sa dere na tari deh. Jadi sukun. Jadi si panon hepengon bangin na ide. Abay mah tu barang kasih dah tempat biasa niku ide leh. Oh, itu hati leh. Gurang na yung pa. 20 juta. Sa dere na tari may. Leh. Ay pinang moro leh. Ala na libur natal tabaroy. Biasa na leh. 40 50 juta sa dari. Alay, ilo dah memang kotor do beto. Ngi, pemasukan kotor do pei. Oh, lo malay. Ay itong pemasukan kotor penungay ngira 70 juta sa dari leh. Ano hong tabuy leh. Ato malay Hindi hamala tayo mo suday dangi. Dangi naram leh. Anong sigaret mo sila? Pas mo sila kinahip sigaret ba? Sabang jual leh. Oh, no leh. Terus sekali mah dok mantis nele Mana rusi nak mantis ni semua tak dia. Leh. Malay. Tumili dah. Lama dah. Pikir-pikir mak nurok nakin. Okey, leh dah. Okey leh. Pikir-pikir pe. Lutong nurak ka betul be. Martile betul kiki. Ito kapitahi. Do tabaru pe ko daray na siya ba. Dia tayak ka kutipan. Tahi ba. Tabu ni dia ilai si tulba ko na mga ratoy ba. Happy ba ni? Lala maturus juton. Song ano maturus. Dia tetok ke musi do kasbun ni ba. Habotoken nakini tulai sport taki aman sa may lisong ni. Kasunit tu ng mga rato sunong may liba. Kugurang doha tani betul. Saya pujol may iba nung kasi pangartonan Sigara pinibring ni ha. Betok tu sigara mula tuton. Okus pinimidjem di ba. Tahi ba manang tudua te. Tu mana yang lau si tulba ko tu pangartoan ni. Alay mo dah. Ang kuhata na. 30, 40, 50 juta sa dari pemasukan. Kotor do penyanyi. Alay, apalah si garik pe. Tu beri pangido. Apalah nang romantis na pe balong. Ay di doang na to horo na istulba ko mang nawari do ngayon. Ano gaya na lumayan do. Kirek do. Si patunay pe biar nakisong na marhilong do pati mo si sira mucung niya. Ulok. Paling sigaret na tu harus jalo. Apalah duk mancis na pe. Tong lang ano. Aduh.